ntekereza ko kuri Bryan Mbeumo nawe impact ye kuri game nk'iya Liverpool defending champion, impact ye kuri game nk'iya Brighton ni muri game zo zit tricky, umupira uvamo igitego kuri match ya Sunderland gufasha equipe ye gutsinda imikino 3 yose abigizemo uruhare rutaziguye. Ntekereza ko kuri Bryan Mbeumo no mu bandi bakandida wabonaga yuko arimo arasunika, yarafite amajwi menshi. Umukinnyi mwiza ukwezi kwa 8 Jack Grealish Everton, ukwezi kwa 9 Haaland muri Manchester City, umukinnyi mwiza ukwezi kwa 10 muri Premier League akina mani bamwita Bryan Mbeumo. Umutoza mwiza ukwezi kwa 8 Liverpool Arne Slot, ukwezi kwa 9 Oliver Glasner Crystal Palace, ukwezi kwa 10 Man U ni Ruben Amorim. Ni hembo cyambere atwaye aba Portugal bamaze gutwara igihembo kimwe, Ruben Amorim, Bruno Lage na Vitor Pereira. Uratekereza aruhe mutoza mu Portugal umaze gutwara igihembo cy'umutoza w'ukwezi inshuro nyinshi muri Premier League? Ni muri abo uvuze? Oya, abo bagitwaye inshuro imwe, Amorim, Bruno Lage na Vitor Pereira inshuro imwe. Umutoza w'umunya Portugal gose abari bagitwaye inshuro nyinshi hagati ya Jose Mourinho na Nuno Espirito Santo. Andre Villas-Boas inshuro ebyiri, Jose Mourinho inshuro enye, Nuno Espirito Santo inshuro 7. Asante sana. Ari hafi rwose kuvuga yanzagamo ko nanjye nino na yo mugabo uri umuntu nanjye numvaga gusa Mourinho numvaga ari imbere, nanjye urankanze kuri nino. Nuno namutekerezaga cyane, numvaga ashobora kuza, ariko Mourinho ari umuntu waza imbere hafi aho ngaho, wahakabye rwose muri cya gihe cye akubita atababarira agasoni se yaramworoye. Nino 7 Nuno afite 7 inshuro 7 cyane. Nyamara uyu mugabo tujye tumuha icyubahiro akwiriye. Hari utuntu akora dufatika, hari utuntu twe yikorera nubwo wenda bidahozaho apari ama equipe abatoza kikagendera kuri iyo situation, ariko nawe abankanze rwose. Man U equipe yose irahari, Harry Maguire is available tomorrow, Lisandro Martinez, equipe yose iri full gutya 100%. Abakinnyi bose barahari. Lisandro yagarutse n'ubushize yarameze neza, ariko yagarutse mu myitozo, ariko ntabwo yaragarutse, ntabwo yatamuzana kuri match. Cyo mvuga ariko yaragarutse, abonye ari fit yakina. Urumva chat yamwe reka ngo urugero nabonye nk'ukuntu David Alaba bamushoye kuri list izagenda ku cyumweru, bitandeba ukuntu amaze igihe yaragarutse, ariko bashaka ko ari covering gake gake. Mbona ko nka Lisandro gize feto match wa Musa na kuri international break nyuma yayo wamutereka muri list, byamufasha cyane mu by'ukuri. Lisandro na Maguire bose barahari, Man yose furu imeze neza. Kuri Tottenham Hotspur uyu mukino ntifite Yves Bissouma, Ben Davis, Dragostin Radu, Archie Gray, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke, bose ntibahari. Gusa abandi barimo Destiny Udogie, Chris Romero, Son Odobel, Brendan Johnson, bose barahari. Ubundi iya chipi ifite Romero na Van de Ven. Natinye reaction ya Jedi Spence na Mickey Van de Ven kuri match batsinzwemo na Chelsea. Frank Thomas abaha ikiganza bakanga kumusohoza, bamushinja ko urumva igitego cya Chelsea bano basore bombi bagifite mu ruhare, yaba ku mupira yatakaje mbere Jedi Spence, yaba n'umupira Christian ko Mickey Van de Ven nabwo nyuma yongeye akahita bisubiramo, kandi none ari muri situation igoye. Ariko mutoza gutsinda match ya Champions League nekereza ko ari reaction nziza nyuma y'ibyari byabaye. Batsinda Copenhagen banayinyagira, ni reaction nziza apari yo gutsindwa n'ikipe ya Chelsea. Nekereza ko kwiyunga neza n'abafana muri Premier League ndetse no kudatakara kwa Tottenham Hotspur byaba gutsinda ikipe ya Manchester United. Nekereza ko abakinnyi bahari buriya Cristiano Romero ari muri axe, patron wa defense ahari, ukagira abandi ba fullback bombi bahari. Muri mediano ukaba ugifite za ntwaro zawe, nta kibazo nge mbibonamo ku ikipe ya Tottenham Hotspur yazigahatana. Ikibazo kiri kuri Manchester United nyuma yaho itsinze zira match 3 zinatumye Ruben Amorim abasha kuba umutoza w'ukwezi. Nyuma kwitubura amanota 3 kuri Nottingham, muri ibyo koze reaction habonye nota rimwe, yego, ariko byagaragaraga ko 3 yaboneka.
ese uririnda gutakaza kuri Tottenham, kuko gutakaza kuri Tottenham biragaruka kandi yavuga ngo n'ubundi kwagozaho ntikuraza, kuko Yego. umutoza Amorim tangaje ikintu gikomeye. Ndabyibuka nyuma yo gutsinda match 3 yabaye ati mpise mbona icyo abantu koko batekereza muri Manchester United. Ni nko kuvuga ngo burya ya Manchester United abantu bayitekerezaho byinshi, be expectinga ko yabaka bayitanga byinshi, baracyayifata nka ekipe yo gutsinda match zose. Ati yo pressure rero iri kuri twe, iri kuri ekipe ya nka twurumva bavuga ekipe abatoza ndetse n'abakinnyi kwemeza cyangwa se gukora ibyo abantu batwe expectingaho. Yego. Nekereza ko rero iyo discours utanze nyuma yo kwitutakaza kuri Nottingham amanota 3 tukabona rimwe, Nottingham tutabeshyanye ntiri mu bihe byiza. Uyu munsi utakaje kuri Sunderland ugatakaza kuri Bournemouth, abantu bavuga ngo ni ama ekipe ari mu bihe byiza. Yego. Uyu munsi Nottingham ni ekipe iri mu bihe bibi cyane. Ushyizeho rero ereri yo gutsindwa na Tottenham Hotspur, wabugaruye ekipe muri bya bihe bibi. Birabigaragaye ko Niba winjiye muri international break neza mentally batari tayari. yego. hari ikintu navuga kuri iyi game Nepo, ama ekipe yombi ni ama ekipe ubona ko muri iyi season nta kipe iratwemeza, yaba Tottenham na Manchester United. Ni ama ekipe after results zimwe n'itaziri mixed, donc Biracyacagase. biracanganye, baratsinda baranganya, baratsindwa baratsinda baranganya. Ntabwo wavuga ngo hari ekipe imwe muri zo irimo ishyiramo ikinyuranyo kinini. Ugiye kora nko muri Premier League iyi season, United muri match 10 imaze gutsinda match 5, inganya match 2, itsindwa match 3. Nujya kuri Tottenham nayo imaze gukina match 10, imaze gutsinda nayo match 5, barazinganya. Yo ikinyuranyo imaze kunganya match 2, itsindwa match 3. Urukumva icyo kintu? Nuvuga ama ekipe yombi muri izi match 10 yombi amaze gutsinda imikino ingana. So aya ma ekipe United imaze gutsinda ibitego ndumva bombi bamaze gutsinda ibitego bingana. United imaze gutsinda ibitego 17, Tottenham Hotspur imaze gutsinda ibitego nayo 17. Ikinyuranyo kirimo hagati y'ano ma ekipe yombi ni defense. United imaze kwinjizwa ibitego byinshi kurusha ikipe ya Tottenham Hotspur. United imaze kwinjizwa ibitego 16, Tottenham imaze kwinjizwa kimwe cya kabiri cy'ibyo ngibyo, ibitego 8. Ni nayo kipe ya kabiri muri Premier League imaze kwinjizwa ibitego bike, Tottenham Hotspur. Iyo ngira ngo na Man City ndumva zinganya. Ya mbere ni Arsenal n'ibitego 3 byonyine, iyo na Man City zimaze kwinjizwa ibitego 8. Ariko ayo ma ekipe Nepo hari ibintu biyatandukanye isezo nifuza kugarukaho muri ubu buryo. Manchester United iraza kuba niyo iri bwakire, right? Spurs iri mu rugo. Spurs iri mu rugo. Spurs iraza kuba iri mu rugo. United umva uburyo ihagaze hanze yasohotse muri match 5 za Premier League, imaze gutsinda match 1, inganya match 2, itsindwa match 2. No kuvuga uramutse ufashe away form y'ama ekipe gusa ukahita upanga tableau, United yicaye ku mwanya wa 10 n'amanota 5 yonyine. Ufashe ekipe ya Tottenham Hotspur, ne ekipe nayo ubona ko idafite ibihambaye irimo ikora. hanze imaze muri match 5 imaze gutsinda match 4, inganya 1, nta match iratsindwa. Imaze gutsinda ibitego 12, yinjizwa ibitego 3. Na ekipe hanze irakora neza kuruta mu rugo. Ugiye kureba ekipe ihura n'ama ekipe manini, y'ama ekipe tuvuga ashobora kwihereza competition muri Premier League isezo. Ekipe reka mfata ama ekipe ya Big 6 yatsinzwe na Chelsea ejo bundi, yateye mu izamu inshuro imwe Tottenham. Ariko mu ntangiriro za shampiyona igeze gutsinda Man City ibitego 2-0. Ngira ngo abantu barabyibuka, twize no gusobanura uburyo Man City yari itaraba tayari kwinjira muri shampiyona neza kubera igihe bari bamaze badakina. Ugiye kureba andi ma ekipe akanyakanya ashobora kwihereza competition, ekipe ya Tottenham Hotspur yanganyije na Brighton 2-2, itsindwa na Aston Villa ibitego 2-1. Muri FA Cup ejo bundi Newcastle itsinda ibitego 2-0.
byatumye ngira impungenge kuri ekipe ya Tottenham Hotspur uburyo irimo yitwara imbere y'amakipe manini, ya makipe ashobora kwihereza kompetisiyo ya nyayo, kuko ni ikipe ikina Champions League, ikipe ifite abakinnyi beza muri Premier League. Mpita nibaza ku rundi ruhande Man United yo ikina n'amakipe manini, yo irimo iritwara ate? Kuko ni game turayibara nk'imwe muri game nini muri shampiyona, kuko ni amakipe yombi ya Big Six. Manchester United iyi sezo imaze guhuramo na Arsenal, yaranayitsinzwe, itsindwa na Man City ibitego 3-0, ariko izindi game ebyiri zikomeye ihura n'amakipe ya Big Six yaratsinze. Yatsinze Chelsea ibitego 2-1, inatsinda Liverpool ibitego 2-1. Muri match enye ihura nayo makipe ya Big Six yatsinzemo 2, itsindwa match ebyiri, yinjiza ibitego 4, yinjizwa 6, ifite amanota 6 kuri 12 ashoboka. Ku rundi ruhande Spurs yinjizwa itsinda 4, yinjizwa 6. Yego. Kuko Liverpool yitsinze 2, inatsinda Chelsea ibitego 2, ibitego 4. Kuri Man City nta gitego binjije, no kuri Arsenal nta gitego binjije. Ariko icyo nshaka kuvuga, nibura United imbere y'amakipe manini mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari performance barimo bagaragaza. Twahoze tureba game ya Brighton batsinze muri kwezi gutambutse, twarebye game ya match ivunanye nk'iya Sunderland uburyo bitwaye. So ibyo ngibyo biranzana kuri Tottenham Hotspur, nkabona ko muri iyi minsi isa nkaho umuvuduko yari yatangiriyeho utari mwiza, nubwo bidakuraho ko ariyo imaze kwinjizwa ibitego bike pari raporo ya Manchester United, ariko ntago irimo ikora neza imbere y'amakipe manini. Amateka aravuga iki? Amateka arerekana ko match zibaye 7 nepo Manchester United idatsinda Tottenham Hotspur. Muri zo match 7 Tottenham itsinze match 5, harimo enye z'umwaka ushize, finali ya Europa League, ebyiri muri shampiyona, nimwe muri Carabao Cup. Bisobanuye ngo ni match enye babatsinze zikurikirana, ugashyiraho n'indi match imwe ya gatanu. Muri match 7 batsinze match 5, banganya match 2, Tottenham itsinze ibitego 15, Man United ibinjizamo ibitego 7 gusa. Muri izo match enye muri zo Tottenham yazishoje itinjijwe igitego. United iheruka gutsinda Tottenham mu kwezi kwa 10 tariki 19 mu 2022, nibwo baheruka gutsinda Tottenham. Icyo gihe byari ibitego 2-0, igitego cya Fred na Bruno. Numva ko ni kera cyane, niba Fred yari akiri mu kibuga arimo atsinda ibitego, ni kera cyane. United irariska rero kugira indi kipe igiye kuyitsinda imikino 5 ikurikirana mu gihe yabitsinzwe no mukino. Ikipe iheruka kubikora ni ekipe ya Liverpool mu 2000, hagati ya 2000 na 2002, yabatsinze match 5 zikurikirana. Okay. So Tottenham nayo irashaka uburyo yabikora bino bintu, ariko Spurs ifite abakinnyi benshi bafite ibibazo by'imvune, abakinnyi 10 ngira ngo nabagarutseho ntago ari inkuru nziza kuri bo. Lucas Bergvall nta bakinnyi 10 ntago ari inkuru nziza kuri bo, kuko kubura ba Bergvall, ba Kulusevski, ba James Maddison, aba Ben Davis, aba Archie Gray, ba Dominic Solanke, ba Yves Bissouma, ntago ari inkuru nziza kuzana imbere ya Manchester United. Yo ifite groupe yuzuye, uretse Sandro barimo bagarura gake gake, harimo ikinyuranyo. Ikindi muri aba bavuba aba bavunitse hari uwavu burimo ntawe ntavu, ni ba Bissouma na boss bagiye imbere, ba Maddison bose bagiye imbere. Ubwo ikindi kintu navuga, Bryan Mbeumo iyi match akunda kwishobora cyane, match ahura na Spurs amateka akunda gukora muri Premier League. Match 7 amaze kwitsinda ibitego 4, atanga umupira umwe uvamo igitego, uruhare rw'ibitego 5 muri match 7. Ikipe yatsinze ibitego byinshi muri Premier League ni ekipe ya Southampton na Brighton 5. Indi kipe ni iyi ngiyi ibitego 4 arayitsinda cyane. Kuva Sunderland agiye mu izamu rya Manchester United ntibaratsindwa, kuva rigiyemo kuri game ya Sunderland, game ya Brighton, game ya Liverpool, game ya Nottingham Forest, ni game araza kuyikina uko byagenda kose. Amaze gukipinga clean sheet imwe, yinjizwa ibitego 5 gusa, batsinze match enye banganya indi. Ntekereza ko United mu bijyanye n'imyiteguro nibyo washyira ku munzani biteguye no mukino mu gihe gitambutse. United hari edge fit, hari confidence, hari uburemere yinjiranye muri no mukino, ariko amateka arerekana ko Spurs
irimo irabashobora cyane muri iki gihe. maze iminsi ibashobora. Izindi game reka nyura muri team news mbere yo gufunga kuri match ya Liverpool na Manchester City. Ubwo uretse ikipe ya Liverpool imaze gutera amashoti 156 muri sezo, Man U imaze gutera amashoti 153. urumva ikindi amashoti on target, Man U imaze gutera amashoti menshi 58, irabarwa kuri 66 n'ibice 7. Hanyuma muri box adversaire imaze guteramo amashoti 150, muri aya mashoti 153 mvuze ayo batereye muri box mu rugo rw'umuzamu ni amashoti 102 yose bayita Manchester United. Makwisa isa 11 tuzaba turuka dutuje gato kuko ari match ya Everton na Fulham. Match musifuzi Andy Madrid, musifuzi kane ni Ben Tona, musifuzi kuri Varney Stuart Atwell. Saa 11 kandi West Ham izaba yakira Burnley. Match ya Michael Saxbale, musifuzi kane ni James Linton kuri Varney Momo na Neil Davis. Ku isaha y'isa moya n'igice Sunderland izaba yakiriye Arsenal ya Craig Pawson. Ndavuga umusifuzi wa kane ni Anthony Backhouse, umusifuzi kuri Val ni James Bell. Makuru meza kuri Arsenal, yamaze kugaruka mu myitozo 100%. Bamwita umuhungu wa Bikira Maria na Yosefu, ndavuga Gabriel Jesus, yagarutse mu myitozo. Mikel Arteta uyu muvandimwe yavuze iki muri press conference? Ati I'm very happy to have him. Ati nishimiye kongera kumugarura cyane. I think he's going to add something extra to the team. Ntekereza ko hari ikindi kintu gikomeye agiye kongera kuri equipe Just that we don't have, tutari dufite, and make sure that very soon we see him on the pitch making an impact for the team. reka nizere yuko mu gihe kitarambiranye tumubona mu kibuga arimo afasha ikipe. Gabriel Jesus 100% yagarutse mu myitozo. Uyu muvandimwe yavunitse muri FA Cup mu kwezi kwa mbere ubwo bakinaga na Manchester United, avunika mu ivi. Yagarutse Gabriel Jesus. Gusa uyu mukino barawukina batafite Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Kai Havertz, Martin Odegaard nibo badahari. Ngo Jesus we yamaze kugaruka kuri uyu mukino. Amahirwe menshi nuko Mikel Merino agaruka mu izamu, ko byagenda kose agaruka kuri attaque plutôt not mu izamu. Ikiganiro tugisoza rwose iminota yagiye banamushyiramo ariko babonye umutuku. Ni kuri attaque rwose. Amahirwe menshi nuko agaruka kuri attaque, ngira ngo twaramubonye mu cyumweru hagati, yagize performance nziza, yatsinze ibitego 2. Imibare irerekana ejo nahoze mbyerekane po kuva mu kwezi kwa mbere uyu musore amaze gutsinda ibitego 19. Mikel Merino kuva mu kwezi kwa mbere muri 2025 gusa amaze gutsinda ibitego 19, ufashe ibitego atsindiye Arsenal n'ibitego atsindiye ikipe y'igihugu ya Espagne. Kuva Mikel Arteta atangiye kumugerageza nka rutayizamu, ndabyibuka neza cyane hari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025. Kuva ubwo akina nka rutayizamu amaze gutsindira Arsenal ibitego 9, atanga imipira 3 ivamo ibitego muri match 17. Kuva mu kwezi kwa mbere ufashe umusaruro w'imbumbe muri Arsenal no mu ikipe y'igihugu ni ibitego 19. Mu yandi magambo uyu musore ashobora kuba ari reliable mu bitego. Uyu nguyu ntawe umushidikanya rwose. Wamurambirijeho iyi situation yije. Gabriel Jesus yaravunitse, Kai Havertz yaravunitse, Victor Gyökeres yaravunitse, Mikel Merino wamwizerera 100% rwose kuko imibare irerekana ko nyine igihe cyose umwitabaje nka rutayizamu, igihe cyose umwitabaje arakubwira ati ndahari rwose. Arimo arabikora rwose. Match saa 1:05 gatanu kandi ku munsi w'ejo tuvuye he i Remera. Hanyuma ya ku isaha y'isa 4 z'ijoro Andrew Kitchen Andrew what? Andrew Kitchen arasifura match ya Chelsea na Wolves saa 4 z'ijoro kuri wa gatandatu. Musifuzi kane ni Anton Taylor, kuri VAR ni Darren mu Mwongereza, Darren England. Nyuma yo gutandukana na Vitor Pereira, Wolves iri ku mwanya wa nyuma irasura Chelsea, umwanya wo kwisubiraho kuri Chelsea wo kugaragaza ko bafite intego muri sezo. Gusa barakina umukino badafite Levi Colwill, badafite Dario Isugo, badafite Cole Palmer-Germain, badafite kandi Benoit Badiashile n'umuvandimwe witwa Romeo Oravia. Umwanya mwiza wo kwisubiraho, wo kudakora ikosa kuri Enzo Maresca kugira ngo ajye muri international break nawe atanze ubundi butumwa.
Enzo Maresca akeneye gutangira kwerekana ko ari seriye mu bintu arimo akora mu bihe bigiye bitandukanye, kuko nawe wabonye ko ekipe Nepo batangiye kuyishinja kudahozaho, batangiye kumushinja kudahozaho rimwe na rimwe kubera amakarita y'umutuku, rimwe na rimwe kubera imvune nazo zigenda zimwitambika, nazo ntiwazirenza ingohe, abarimo bakora Parma kuvunika, ariko nibura yakishimira yuko kuri game ya batsinzemo Tottenham Hotspur rutayizamu arimo agendera yongeye gutsinda igitego. Joao Pedro ni confiance yongeye kugira nyuma ya match hafi 7 adatsinda igitego, atanashota mu izamu kuri la match uburyo yigaragaje gushota mu izamu inshuro zirenga hafi 3 akanabonamo igitego, ni ibintu byiza byamwinjiza muri uyu mukino. Yicaye ku mwanya wa 7, arabizi yuko atsinze iyi game mu gihe ama ekipa muri imbere yababyitwayemo neza nabi, ashobora gusoza nawe afite amanota 20 nibura akinjira muri international break yinjiye mu manota 20. Iyi game wagiye gukina n'ikipe ya Wolves Nepo, iyi niyo kipe yo gutsinda muri iki gihe muri champion, nta yindi niyo kipe yo gutsinda. Ari nacyo kintu nta guciye mu ijambo muri match 10 cyanababaje ego, nta game iratsinda Nepo, nta game iratsinda. Nicyo kintu cyanababaje abakunzi b'ikipe ya Chelsea ndetse n'abanyamupira muri rusange, kujya gukina match ya Champions League bizi yuko match nk'ire ya Karabag nta manota uba ugomba gusarura gutegura Wolves atazagaruka, ugiye gutegura ikipe ya Wolves. Kandi ku ikipe ya Chelsea kuri squad dufite ni nacyo kintu twagarukagaho, murabyibuka tuvuga kuri Arnes Road, ni ibyo guturuna effectif wayituruna, cyangwa se n'aba batoza baba babonye abakinnyi bashya nibyo ushobora kumuzana, ariko urabikora mu buhe buryo? Yego, urabikora gute? Ese adversaire wawe ni uwe? Ura Chelsea ifite ikibazo gikomeye cyane, nacyo kintu kigomba gutuma umutoza yitonda mu buryo aturuna effectif. Yenda avuga Enzo Maresca, buri bura rya Korpama ntabwo ryajyanye umukinnyi w'ingenzi mu gutsinda ibitego no gukora assist gusa, bara ryanajyanye umukinnyi waba urufunguzo kugira ngo match ya Chelsea be yabonekamo insinzi, cyangwa se mu guhinduka k'umukino, mu kugena tempo y'umukino. Yego, bura yabuze urufunguzo, kuko iyo urebye Korpama ni umukinnyi ufite ibyo abandi badafite muri Chelsea, kuvuga ngo ni wa mukinnyi w'urufunguzo kuri match. Uzanarebe ni nayo mpamvu Korpama abantu bibaza se ubundi abamwiza ku 10, ese ubundi n'umukinnyi wo ku ruhande, nuko umutoza wose ashobora kumushyira, ashobora gutanga ibyo amukeneyemo, nuko atabyemera, ariko ngiye mwemera ku ruhande. Kuko ku ruhande impamvu navuga ko bishoboka kuba byanaba byiza kuri we, uri umukinnyi ukina imikirire nka Korpama cyangwa se icyo kipi gusaba kuba Mr Everywhere, biba byiza iyo ukina ahantu hakurinda ko wakora amakosa, bigatuma imibare yawe ibikiba nyine abantu bayibagirwa, cyangwa se bigatuma wagirana ikibazo n'abantu. Buriya umukinnyi ukina imikinire nk'iya Korpama, kukina ku ruhande hamwe ufite freedom yose, yego, hamwe ushaka no gutakaza umupira ukagira amahirwe yuko mu buryo bwo kurekipera ku bakinnyi bagenzi bawe bitari bugorane, bitandukana n'ahandi utakaza umupira bikaba bitabishyira ekipe mu kibazo. Ariko icyo navuga ni iki rero, umutoza nta nubwo nyigeza umutoza Enzo twabigarutse anga Chelsea doro twifite tuyivuga cyane. Chelsea ni ekipe ifite itafite balance mu buryo bwa secteurs zose, ubwe ngo defense iradoze. Uyu munsi Wesley Fofana uri kugaruka niwe mukinnyi ubona ushobora kugira icyo kintu cyo gutuza muri we, ni umukinnyi ubona ko ashobora kugufasha, afite technique, ufite ukuntu atuje ari pose mu mikinire. Nyuma ya Reviko Wili wabonaga bongeye kwakira undi muntu watanga wenda icyo abadefenseri bari basanzwe bari badatanga. Urebye Trevor Charoba, kareba Tosino, kareba Benoit Badiashile, uyu mwana Joshua Chapongo yaracyari muto, hari n'ibyo umurinda nk'umutoza. Urabona ko ari nta balance irimo. Igice cyonyine cyatanga security ku ikipe ya Chelsea ni igice cya mediane. Iyo urebye muri attaque, aba bakinnyi bariyo nibyo zarewe n'umutoza warabaturuna. Kubona 11 be kukwemeza kwenda kuri uyu munsi Pedro Neto ari umukinnyi wo ku ruhande, nibyo azamukinisha match nyinshi, ariko ejo azane Steven Willian, ruguru azakinisha Leandro Garnacho, akinishe Jamie Boyno Gittens, ashano kwashyira Pedro Neto. Igice uvuga ngo gifite stability cyatanga ku ikipe ya Chelsea ni igice cya mediane. Ariko no muri iyo mediane ye muzareye mu mikinire, niyo mpamvu ubona uko ataka yari imaze iminsi idatanga byose twavugaga kuri Joao Pedro nabo bakinnyi bandi. Niyo mpamvu mu mikinire umutoza Enzo Maresca yiyaranje agashaka uburyo kahise damwigiza imbere kugira ngo ya madeuxième ballon agire umuntu ushaka gutera yo matir cadre, bikaba byatuma Chelsea ikura y'igitego.
ariko kuvuga ngo umuntu ufite urufunguzo rwa match nta wundi yari Cole Palmer mu gihe yabuze byagiye bigorana ku ikipe ya Chelsea. Icyo ukorera nk'umutoza wirinda kuderanja cyangwa se gukubaganya gukubaganya 11 bawe abeza bawe bazane nunakora icyitwa guhindura effective guturana effective ibe rimwe kabiri ku bakinnyi umwe babiri ariko nabo batabaye benshi. Urakoze cyane ku isaha isa 10 ku muso ku cyumweru mfite match ya Aston Villa na Bournemouth, match ya Robert Jones, musifuza kane ni James Bell kuri Varney Peter Banks. Saa 10 kandi Brentford irakira Newcastle, match ya Stuart Atwell, musifuzi wa kane ni Tom Blamar cyangwa se Thomas Blamar kuri Varney Portier. Ni saa 10 kandi ku cyumweru Palace irakira Brighton.